So hello friends, welcome back to my YouTube channel. Now Joto na kami apayo tinin bon video ktawa. Songke friends chung tinio kana lenai YouTube monetization ni policies bore ko ya no kaham ke sai khna lenai nambo video pai hanjora nai tondi. Inke now YouTube channel to hanke je YouTuber ung tone rore nambo video kaham kana dik mami ke chung YouTube channel open ke hanke obviously chung income ni bo is phayo. Ar bo chung income ke ninke YouTube ni dio YouTube ni je policies to monetization ni je policies to abo chung kaham ke sione no ar bo ye chung sile sio ar pono chung tre kaham ke silene tinio kang no abo YouTube ni je policies tomo mai ke pore ko ena no the game chiri ek nari nai inke na bo video no pai hanjora nai tondi inke na channel tan to ke channel subscribe khetindi bodi tra video mai chamo bandawa inke indi friends chung to nai le nai YouTube monetization policies. So let's start the video. So inke friends chung joto no siye tomode YouTube ni dio chung monetization ke income khenim chu ke chung charta YouTube ni criteria tongo abo charta criteria ke matma chung joto no siyo je YouTubers unge tone role ke je new YouTubers unge tone puno sikna hima chung arpang nang no saik nari nai je chini common eligibility criteria abo ke na ro nai nokna to screen no ang no saik nari nai abo ke chini 12 month imsingo 1000 subscriber complete ma khenai abo ke YouTube ni criteria Ketre ka criteria ke 12 month insingo nini 4000 public watch time nini complete ma khenai ketre ke rotte ke ni to tolawa abo ke two step verification nini mobile verification tongni nangnai abo ke tre ke zero active community guidelines YouTube ni je community guidelines tomo abo mahafo kroi uni nangnai abo ke se nong nini YouTube no monetization ke ye nong apply khemaine ke boke chini common je YouTube ni four khan criteria tomo boke chung joto no sio arpo chung bono khoye tre matma criteria tong abo chung siane nao bono khoye po chini YouTube channel chung matma mistake khenai ba matma mistake khio ya chini channel to mat khenai ma khia inke chung break ke chini channel chung monetization ongnai monetization ongya abo chung joto silainai abo monetization je guidelines rules and regulation tomo abo no sangna no tawa sakoi khnari nai ampore khoye abo no no short by ke mchi khnari ni try khenai phadin ke friends chung to anai lenai abo chini YouTube monetization ni rules and regulations. So now I channel to apok tang tungke channel subscribe khe tindi inke bell icon phone on khe tindi mami ke angbo ni ke YouTube related videos upload kheyo and boy now jotong les kamation mo pandao channel subscribe khe tindi phadin ke chung friends chung to on lenai YouTube monetization policies ni rules and regulation. Inke friends chung ang to Google phai su phai ang ro Google type khenai YouTube monetization policies hinge ang ro search ke kheno phainai inke ani ro already type khe paimo to ang YouTube monetization policy hinge Inka boro click khenai boro click kheya YouTube ni je policies tomo guidelines tomo rules regulation tomo angna no the ke pore kaham ke saik nari nai short kheye inke ang ro thanai nedi ro YouTube monetization learn more nong ro thangke bini je rules and regulation tomo chung abon nokmai nai inka to aro click kheya aro click khe inke YouTube bini website to nang thanai dawa inke friends nedi ro how to make money on YouTube inke YouTube ni dio chung bracket rang income khene abo rules and regulations hamodro jo tono to inke friends chung to policies and guidelines no kaham ke pore nai le nei ake chung bono msi le nei mami ke chung YouTube ding income kheni phaimo ba chung bini policies ro no siye tuni no chung bini against so samung ke anke chini YouTube channel delete phongmayo are ke ba nini monetization off ongye nini income pho phaya ongmayo ar bo chung bini policies ro no siye samung kheni no mami ke chung YouTube ni dio income kheni phaimse ar bo ya inke chung bo bini policies and guidelines no kaham ke pore le nei inke chung bo main no se pore le nei inke ro swe mo to what policies do you need to know when you are creating content nong nini content create ke hanke nong makma policies sione nang abono se chongtawa ro silai nai inke chung ro tolawa swe mo tongpio YouTube policies are all about what content creators can and cannot post on their channel inke ro sayo ke YouTube policies ke ma chung je creators tone ro je videos contents namne ro brang ma kheo ya abono se YouTube policies less nini bo policies le Okay, take a line. Let's take a look at some of this key area so that you know what you need to know. Okay, chungbono naima hanke se chung kaham ke sinai nung mano sionai nak ma policy no nung rawa sionai nang abono sayom se inke chung puila onu rawa community guidelines. Friends, now bono kaham ke sidibo community guidelines no inke chung rawa community guidelines no to opore nai inke Community guidelines help make YouTube a welcoming community for viewers, creators, and advertisers. Content that violates these guidelines is not eligible for monetization and will be removed from YouTube. Okay friends, bo community guidelines ke viewers, creators, ake advertiser on bo pandawa aro rules and regulations na mo to inke nung aro content violate content nung aro sna inke bo guideline ni against ngai aro bo ye nung aro eligible ungya monetization ni bo ye inke nini abo
YouTube ni je videos tomo nung no totally remove ke hoyo na hisab monse inke chung bono kaham ke tre sini na inke nang bono pore mayo read our community guidelines inke bo community guidelines of mat mat nang do to pore chukhe nang pothange community guidelines no kaham ke pore mayo inke friends so ang to nang abono pore khare sia community guideline no bang bang bo ye inke bo community guideline no nang follow kheni na ni channel no monetization khemam bo pandao inke friends so second ke tama second ke copyright friend chungjo to no sio copyright manik ma inke copyright ke nung tre ke hani videos no tre ke hani content no be bongba no paimo ke ha ba no paimo videos no ba ke ha ba no paimo product no nung nini aro wa use kemaya yo monse inke chungjo to no YouTube ro no bini videos download ke upload ke mono no ar no abo copyright phayo inke nang joton phono ke ha copyright claim hiye phaikna inke friends song copyright ke ni kawo YouTube copyright claim copyright strike hiye inke copyright claim phaimole kokroi ar nini copyright claim phai han singke copyright claim phaikani ni YouTube joto su income phaimo abonong maya inge je abo videos nong je download khemo abo videos ni je bagraha je content creator bo bungse YouTube ni income le joto mai paine ni videos ni pho inge nongka aro ke subscriber mai nai ke watch time pha mai ba su mai nai income le maya inge copyright strike kekma copyright strike ke nong tre ke hani videos no nini aro upload khe inke abo bagraha jodi si hanke nini videos no bung copyright strike riyo rimayo inke riya nini channel totally YouTube ni dio delete khe hoyo moyo abo ke copyright inke friends ong ang no bono nang no sanim chuma now kehani product no ba kehani videos no po nang use ta kedi use kheyama nini saso ni simo rong mono nung snamia nini saso ni content no snamdi content no snamia nung saso ni videos no upload khedi abung khese se nung YouTube monetization khe mani eligible ongnai inke bo copyright chung to sile ha copyright ke suka inke chung copyright kheo nai de na kheo de chung sile inke troke third number hate and harassment nginong bo community guideline of pore na inke pore mayo hate and harassment inke bo kekma hate and harassment himoke nini videos o nini nicely mong bimbek balai mo bimbek tulai mo inke tre rowa harassment kheo mo abodima rono nung ro videos upload ma khia abodima content no abodima videos content upload khia inke YouTube abonu no allow ria nini YouTube ni videos delete khe hoinai brang inke boke harassment and hate abodima videos phonu robo upload makhiya YouTube inke bono chungte kaham ke pore na ke pore na meyo ar phokna na bono kaham ke pore em chi nai di angna no to short ke samse inke tre kya ke ro 4 number to misinformation inke no information sarao mahapala yamani je kunu contents nam niskan je kunu videos no nam niskan no mahapo information la yamani bini wrong information taridi inke no YouTube jodi sabo wrong information mai mono no hanke nini videos no delete khe hoine inke nini channel no delete khe mayo inke boge 4 number criteria inke last oke tongpio monetization inke bono main topic tinini so monetization kaya ke YouTube bo chung videos namale aringse aram boya chung main ke monetization khema boya bo je ang to criteria sai khari mo nang bono kaham ke mchiye fulfill makhenai abung ke se nu YouTube ni dio lifetime income khe thangme inke friends so chung jotono siyo monetization khema bo ek mak man nang inke ro nai di ron srai to advertisement friendly content guideline like bang mas to inke tre AdSense no to ye ke ha guideline to pio inke tre ro to buding khenok bang manung bini guideline no pore mayo monetization khema bo pandawo to chung mak criteria nang angna no to sai khari ha nang phono simek na inke nang boding ke hate harassment content otas namdi sexual content otas nadi inke bulai mo to lemo thui hor unglai mo abdima videos ronotas namdi inke bo boding khen ma videos na yamane chung kaham jate chung kaham lama phumai mo bro rono chini audience rono chung kaham lama thangmai mo aboding khen ma content rono se chung snam yonai abong kese sini YouTube channel po growth po ungnai inkhetre nini income pono kaham ke khemaine songke bono YouTube monetization chung chini forkan common criteria no khoye mak criteria to himoke bono community guidelines copyright hate and harassment ke misinformation children on YouTube monetization bok bangma policies rio moto ke nang bono fulfill makhenai ke friends un tole nang jikna hi macho bo video ndio ang to sai khnari mo angke angpo ang kaham ke samaya phono ungmaikna arpo nang jikna hi macho ke nang sa support re kaham ke mchi onin bo ye nang bo YouTube monetization guidelines no nang kaham ke pori di kaham ke pore na umchi ye YouTube samong ke di ke tinin jorala asun on ha bo video ang ro no pai dine ha nok matma sinim chu ke matma problems tu YouTube no tu ye ani comment box o comment ke di ang non bo solution tu mani try khenai